toi whaatalo whātui le nei tae au malo le soifua manuia, usi mai alau whaafonga o talafo o lau Radio Samoa. Ua mai ala I whongana whaia I le a fionga le tamaitai pāle mio Niu Sila, Jacinda Ardern masui o le malo, e faatoese aloa ia I tagata Pasefika ona o whainga whailonga lanu I le latalata I le 5 tāluai. O langona le whaafetai ma le alofa a o pulo wai le taitai o le atunu I le ia tonga I lumo le silia ma le toa whena whaatasia le sauninga na nafi I le town hall I Aukilani. Ai mai sele mai moa le toa tele tawala I whaasaralonga tu sao. O le prinisese o le ai ngā tupu mai tonga, mele siu ilu kutapu kali niuvalu fotofili na whai masui o tagata Pasefika e ta I ei whaaloalonga le malo. Na maua fo ilawa no se tasi o sui na whaavaya mai le Polynesian Panthers, Reverend Alec Tole Afoa, po le vaenga na tutu malo si e whai ma leo o tagata Pasefika I o na waitau o whainga whailonga lanu. O le minstau tagata Pasefika le fionga o Peter William Sio, na whai mafafonga le malo e moli mai whaaloalonga ai mai se pine whaamau o le Faatoesenga. Muli aku le upu le Faatoesenga o upu le ngai wa yo ele malo o le afa mauku se kala fasolpiko mai ai akuskusia inga ia mangingo mai meanga kukupu le kausanga ia la fe slaufik fate o le afi slaufik bongo o le aunga male ku o le ngaunga male ngai ngalwenga inga ia susue umadunga meanga kukupu le vai kaimi inga ia yali umadunga malama se le failonga langu mal failonga kata. Ele isa vali fua mai le malo e au noa ma se faaoso. Famai o le sua tali sua le faaoso e kausi ele fainga malanga mo le anga I luma. O le sua kali sua le aso mo le akungu Pasefika o skola sipi. 2 milionga skola sipi. O le faaoso le mo le lumanga. Fa popo atu iai ma skola sipi fa pitoa. Samoa, Tonga, Fiti, Tuvalu, e mawhai ono mai nei e a o ngai. Le fionga au Peter William Sio. Sa le tatau lava ona talia le si ngā mai mai Fiti. O le ana sautala I le faaiuga le vaiaso I le whaanofo e seo se tasi o tangata whainga aluenga I le whale mai miro moe au kilani. Sa fesoa soani I tonga fitingo le ngase mai Fiti. Le ana toe suia le faaiuga ma au mai ai le po le aso tofi tāluai. O le tangata na wawe whaanofo e sea mo le whaitetenga ona ele I mauti noa le malu ato atoa ofu mo pui ngana whao ngai le taimi na ngā whai ma le tangata mai. Ua whaiti o inaia Des Coleman o polofesa o le University o Aukilani le au mai o lea ngase mua o le ono lama tia I o tangata Kiwis ai maise. Ua fōlinga mai ai wa le tutusa maisi tangata anu o Fiti la e tinga inen koviti a o lea ua au mai whaapitoa lea tangata. Ona e maualunga lo na tūlanga I lalo ngā luenga malo au whaatasi po le United Nations. O Fiti na ripotia mai le aso tōna I afe se lau luas fultasi ana cases fōu. Ai ua luas se lau tōlus fulvalu tangata ua mali liu e o mai I le aso o na o le koviti. O le fio le li polo ofesa na ia toe whaatepa I fo I le vanve o le pepesi o le koviti o lo pangati ai nei au Setalia. Toe tuu mai I a Niu Sila. O le ele I whaia tui o le valus ful 5% o tātou tangata. Ele na o le li polo ofesa ele o awai le faaiuga wa iai. O le alawa fo ina toe faailoa se tasi o fo mai sini ai tala le News Hub, e tali tonu ua faapolo kiki le faaiuga wa au mai ele si inga mai Fiti. I ripoti ele I loa e fo mai faapitoa ele fale mai le faaiuga wa faia, ma I ele tali tonunga o le ana sau mai lunga le faatonunga, ma o le faaiuga fo ina moa I te ena o le ana toe suia lava. Ua toe ngangana lava fo ile fo mai sinia, ele I whaia umatui o la au whai ngā luenga o lo ngā lulua I le vaenga o lo ngafa mangasi ti ngā ina. E ho o lava foi I o lātou lava a inga. Ua au tasi le li polo fesa wha apela fo mai sini ana toe tautino I tala le News Hub, ua iai nei le popolenga I lea a fia o le komiuniti ona o lea si ngā mai male whaaiunga na toe wha atatope o na sui. Ua whautua ina pasa se Taunuu I Niu Sila mai Queenselani, e siaki no fuanga o lo osu e sue ona o le koviti. Ewi o leo lo tau fia le tu mau mo le valu vai aso fewa inga va alele le vau Niu Sila ma ausetalia atoa. Peita e o whai ngā malanga whaapitoa lo toe whaafo I mai ei tanta kiwi e negative siaki o koviti, lea o lo tau la I ai nei lapata inga. O lea ua sautala o tapu tolu aso mo saute I sasae o Queenselani, ma ua whautua I nai pase se Taunuu talu mai le aso ngafua le vai aso talu ai. E siaki no fuanga o whailoa mai, ma a whaina e iai, whaanofo e sea loa ma wala au le Healthline. O le vaenga o Queenselani ua whaia nei ona sa, ua sa waile mai a whailoa o ana cases fōwe ono, ua maa wele Delta.
Ai isa vainga ia Niu Sila ma cases o le COVID, le isa case il community e tusa ma reporti na tu ina mai ana nafi, ai fa cases fa amauni e tuaoi I totonu o le faaiuga le vaiaso. Ua faamai aina ma le manuia le ulu waitu inga tele o tui o le COVID a le atunuu, le ana fai e au kilani saute. O le aso nafi le ana faamai ai le tolu aso mo tui, ma o se fia nga tele le au si o le fai numero na tuli. E silia ma le se fulu lima afe fitu se lau I latou nanga I ane mo tui, ma ua sili ai ma le numero na tuli e se fulu lima afe. A faatuese le silia ma le se fulu ono afe lima se lau na faia bookings, tu salea ma le valu se lau ele I ma faia o na o ane. Whailo fo I leo lo whaaulu ai tui vai ngai mātua Niu Sila Alex Pim o lo toi sila nei fo I nisi au wale whaalele ai au nanga ai maise le toi whai o tui lo na lua I lato na mawhai o nanga I ane le Vodafone I le whaai unga le vaiaso whaato a o mātu. Tala whaai o le tae au, a o iwi ai le lalolangi ma le vairusi mālosi o le Delta, o le ua sautala mai tangata sue wa amata popole le Lambda, o le Lambda po le si tolu fitu, na mua I maua ia au kuso le tausanga talu ai Peru, ma talu mai lea taimi wasa solo nei atunu e luas fulmaleiva, ma o lo whaatetele lea I Amerika I saute. O le olo tinga ina nei le to atele I le sawa o le alo le Delta, pita ai, I reporti wasau, e ono sili atu le mālosi ma le sawa o le Lambda I le Delta. A o fōlinga mai ai le o muta le whaasolo mai o vairusi, ai mai so le si o le lamatio soifua mai le malolosi o vairusi ese. Whailo se tasi o tangata so I Amerika, e ui I faaiuga ma tagata wā awhia, e nā te whautua ina pia le whai o tui o le COVID ai mai se lava tui, a le Moderna ma le Pfizer. Tala nao le tae au, manuia le nei aso.